Uvaženi gospodine predsjedniče Vlade Crne Gore, gospodine potpredsjedniče Vlade, gospodo ministri u Vladi Crne Gore, braćo arhijereji, visoko prosvećeni mitropolite, prosvećena braćo episkopi, ja se radujem danas pre svega našem prijateljskom i ljudskom, dozvolite da kažem, bratskom susretu ovde u prestonici Crne Gore, u prestonici predivne, Bogom oblikovane zemlje ljubavlju Božijom uobličene, tako da ona uvek može biti, kao što je kroz vekove bila, domaćinska kuća za sve ljude s koje god strane sveta da dolaze. Ja sam pre svega blagodaran Bogu danas, blagodaran vama, gospodine predsjedniče Vlade, na svim naporima koje ste uložili zajedno sa svojim saradnicima da se peripetija koja traje od 2012. godine evo završi ovde na jedan svečan način i da se potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Ovog momenta pozdravljam i sve građane Crne Gore, bez obzira na to na koji način se Bogu mole ili se ne mole Bogu, kom narodu pripadaju. Toliko toga mi zajedničkog kroz vekove imamo da je zaista luksuz da trošimo vreme na ono što nas razlikuje i da potenciramo i povećavamo razlike međusobno. Vekovi su pokazali da smo zaista jedni drugima potrebni, da jedni bez drugih ne možemo, a da zapravo sve možemo onda kada smo zajedno i kada u našim srcima ima mesta i za onoga drugog. Zahvalan sam, dakle, vama što ste imali pre svega ljudskog osjećanja za ovo o čemu govorim, za činjenicu da smo upućeni jedni na druge, da smo jedni drugima potrebni. Zahvalan sam naravno, pored vaših saradnika i svima onima koji su od 2012. godine dodali jedan kamičak u mozaik puta koji nas je doveo do ovog trenutka, a tu svako ima svoje mesto, pa ako hoćete, zahvalan sam i onima koji se nisu već slagali da mi dođemo do ovog momenta, i oni su na svoj način, možda i nesvjestan, a Bog svakog može da upotrebi ka dobru, doprineli da mi razumemo koliko je važno da se međusobno razumemo. Da još bolje razumemo koliko je važno da se borimo jedni za druge. Da još dublje i bolje razumemo koliko smo i jedni drugima potrebni i koliko zapravo onda kada smo zajedno možemo da pravimo ogromne kilometarske korake i to u kratkom vremenu. Moram ovom prilikom da izrazim, malo je reći, blagodarnost, molitveno osjećanje ljubavi i zahvalnosti u odnosu na blažnopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je, bez obzira što je nailazio na razne prepreke i na one koji su na razne načine hteli da ospore njegovo osjećanje evanđelja, njegovo osjećanje potrebe spasenja svim ljudima i njegovo osjećanje činjenice da je čovek ne samo biološko i istorijsko biće, nego biće koje je stvoreno za večnost. On je zapravo učinio mnogo više nego bar mi iz crkve
svi zajedno da dođemo do ovog trenutka i siguran sam da se i on danas s nama raduje na nebu i siguran sam da su i njegove molitve otuda doprinele da, evo, ipak moram reći mi jednostavno i brzo i lako, bar od kada ste vi na ovom mestu, pa i ja na mestu na kojem se nalazim, dođemo do ovoga epiloga. Nije bilo potrebno mnogo reči među nama da se razumemo da je ovakav ugovor nešto što je potrebno i državi Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Zašto? Zato što mi kao crkva u bilo kojoj državi da se nalazimo i u bilo kojoj državi da imamo crkvenu jurisdikciju, pre svega podrazumeva se bez razmišljanja hoćemo da poštujemo i poštujemo i ustav svake države i zakone svake države. Otuda mislim da je veoma važno da i vi poštujući i ustav i zakone države Crne Gore, a i mi poštujući ustav i zakone Crne Gore, nismo hteli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere, niti smo imali ambicije da postignemo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice. Ali naravno, logično je i normalno da nam nije bilo drago da prihvatimo i bilo šta što je manje od toga, što važi za našu crkvu i za sve vernike, za sve verske zajednice ovde u Crnoj Gori. Mi se trudimo gde god da se nalazimo kao crkva. Ako postoje problemi kada su u pitanju druge verske zajednice po ovim pitanjima, da uvek rame uz rame borimo se za prava te verske zajednice koje ima, da ona budu u istoj meri ispoštovana i primenjena kao i prava koja mi očekujemo za sebe, ali i trudimo se da živimo njima. Naravno, cilj nisu prava radi prava s aspekta nas verskih zajednica, za nas je pravo samo prostor i mogućnost da možemo u punoći na temeljima i evanđelja, na sistemu vrednosti koji crpemo iz evanđelja doprinesemo izgradnji, evo reći ću, ne samo demokratskog društva, nego pre svega ljudskog društva sa ciljem da svi ljudi osjećaju i doživljavaju jedni druge kao braću, kao pripadnike onoga u čemu smo svi jedno, a to je pre svega da smo delovi, članovi ljudskog roda, a sve onda ostalo dolazi nakon toga. Hvala vam još jedan put na trudu, na odlučnosti, vama i vašim saradnicima. Hvala svim građanima Crne Gore. Verujem da se i oni svi raduju, bez obzira u kojoj meri će to neko pokazati ili ne. Neka vas Gospod blagoslovi, da nam da pre svega dobro, zdravlje vama i vašim srodnicima, da da mira i vama, ali i svim ljudima koji žive ovde u Crnoj Gori i u čitavom svetu. To nam je danas više nego išta potrebno i neka blagoslov Božji siđe na Crnu Goru i sve ljude koji žive u njoj, ali i na one koji dolaze u Crnu Goru.